Nabiullah Sulaiman alaihi salam dronenyan raja dunia pun Nabiullah Sulaiman dan Zulkarnaini, yang Islam, yang kafir, Namrud dan Bukhtanasar. Ya, takalan jejak-jejak Nabiullah Sulaiman, program kerja Rasulullah dikirim Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman nutupu bahasa cicim. Nabiullah Sulaiman watia jidang cicim nutanyang li Nabiullah Sulaiman nata tupu mari hana ya Rasulullah nyan dipegah li cicim nyan lun pajuh makanan ya Rasulullah sam manga ite udip kan udip untuk makan nyan Pekiban pegah li Nabiullah Sulaiman dipegah li cicim lun pajuh makanan ya Rasulullah mengaiti udip kan udip untuk makan ya munyamnan getanyo nyen payah tatiru nyen pedomanyan ya. Kemudian di musuh cangu naga puang hana ya Rasulullah yang diji bacut naujian disyukur nikmat Allah subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh ya yang ban dicanguk bacut na rahmat merasa syukur. Kemudian Nabiullah Sulaiman di sabah wate tengah nedengar pidato Sidom wate pidato li Sidom. Hai Sidom rakyat-rakyat lun tamang Lampung sigat tu Nabiullah Sulaiman akan gemundarat bak getanyo tentera donian na gegeba gegiduk guda getanyo menentang ubud kan geja ilanya getanyo tamang Lampung supaya akhirnya selamat. Nabiullah Sulaiman watena dengar pidato Sidom nekhim terseheh ya Allah Nabi lun syukur nikmat droni ya Allah yang kan Nabi kelun yut lun tupu bahasa cicim dan lun tupu lagi nya berita. Jadi nyamban Allah Ta'ala Nabiullah Sulaiman watena mutumeng rahmat merasa syukur munyumnan nyan gupurno getanyo munyuna mutum rahmat bi syukur bak getanyo munyo sabar munyo coba Allah sabar ya ujiat dipegah dalam hadis kudusi barang kaso hai sabar atih balalun barang kaso hai syukur atih nikmat lun tubiat di dunia di langit lun minta Tuhan yang kolun ha Allah Ta'ala mencoba getanyo mencobanyo kan bengeh menubi rahman li Allah kepada getanyo lih mencoba